Tering Chinda Tangpui Tse Nishu Nyingi Ngato Kyaga Lojo Menkor Dugulin Shicha Su Tenshi Chepe, Debon Gomang Tazangi Chure Nang, Ladakhi Gi Lopta Chuji Gi Loma Namne Gongsa Chola Riglam Tase Chempi Shisong. Chadang ngaming la dapat tinzi nga danda jibung lo seling pedu khamsin ene danda ngatsu danda jega jwede ene chadang Ladakhi ene deang ene gyasho kutin chuji bachimbo chogi ene tukong zamol dupe ene deloling jibung lo seling tazangje ene pedu khamsin ene dahana seje kingin tazangge ene ta godi hola ene Ladakhi ene lapta chulas che ene deang ene loptu dang ene ngapchulas ene lotar ini nitong chilo nitong chobgene zung ini dada bodo ini lotar ini devotees che ini zo ini Riglam zo che be ini nangchu ini bhegi ki ini zangchu ini si shiwing ini ta lopsu ini khonsu jongdar ini lopsu ro ste de khonsala ini juji dada gyuni ini ta zo ini lapta bu khran zo ini shiyon zamaze ini danda tabshe zungje gi ini namchu che ini da nanjing gi ini nangchu gi godo che ini 장주기 랍자제 ini 골라 지규기 ini 단다 혼조 랍자딘조 ini 다 고도 페디 경우를 뭐지 제가 주제 ini 템데 순제도 ini 경우를 뭐지 ini 군디 다 우주토 ini 리글람기 ini 쩨렌도 제 ini 혼조 ini 리모첼라 ini 두베 추베스도 맞아 진비슈에 Kila Sena Hasa Yemi lobzam buzoe. Adi dimulosini pitu kamsene. Tendanga la taduk gen chetan cheji madauji. Tene ta thoma de la zo gi din jungrim de kande la baina. Thoma tangbo di sikpu ji yore ngazo gulcharan sing la jo. Odi ke thama ko thiwere tene ko gi di ken chene la da chi so ina da dinaji bobe chi so da kawa kasa le shugen shu system ne da Riglam opti chenge dene ta mambo yo tensa khala team 아무 중요해서 또 시구지 뭐 중요해서 근데 삼기도 롭다 주직스요래 다다 라다 미만 롭다 다네 딜리 퍼블릭 딜리 미만 롭다 디나진 람돈 롭다 데네 시다르타 롭다 디나진 데네 두페 마카포 신 퍼블릭 스쿨 레다 데네 롭다 주직다고 지요래 당예밍 롭자는 제 에네 조다 갸보는지 하나조다 아네 랍준자 마임버 ene ngata keba phomo yong la ene ngana cho nang cho gi godok nang cho gi Riglam de ene inchi minchi ene jangore la ne kalo phene ta lo chuchi las chinsaro anyama lamni sunjo ga su dharamsala la ta di zu thonga cho ta gemba namba cho ge thuje gatin la ene lo ni samjela ene nga gudur na nang ene di thola ta nga chu tawa chenge da ani chenge kare na ta kono droesa ene ta khimba sola ene ngara cho nang cho shiyun de ene lagodo ene khoso gyula jargodo la de ene ngaso rimboche kal mangbo nangza ene di ngaso chashi sam ngaso ta drup thoyagi miyuzune ene di la ngaso bejonche bare khamje ngone ta di jela ene tazang losaling ene ngaso chazo na ba ina da ene khelen chu changma gi gyapkyo na ne ene zungre thola ene diwala ngaso kare thola na ene gyapkyo na ne ene ngaso di legul de ene pe yakoshi 중간 주지마일라 창와라 줄레 이밍아 스탄즈니츠 세냐레 nga Delhi public school ne inle tendiringaja gavaring bochijalte sorapat gale gonzale tene nga ta Riglam jangsi nga tandiringi kanga tahsil puchi se zushan gokap sham thobele te nga masude chenme sorayale tene ngi molam tenna inle gavaring bochi ku se thilon parde ten pashole Ne Gonsa Choi Dukundu Ezo Kalop Nanglo ya Kanang the same sukshe do de chi tena le Riglam jango sano rigpa phelanzer kan bolle tena fianga eka pitu khamchan chone onste tujo chesinga stundu san chestina le tendering kanale jule sangmala ngemya stansinang moiniale tene ngaya daksa Ladakh ne thugu ngapchu eka Riglam jangala yongstotle tene diring eka ngaya yawarimbo jalche se gokap shiktopse maskit po yongzale tene ngaya ke tena zuk shikturwa yongzale yawarimbo che se ta zuk samton jugot kyakbale to ketena eka ste ngaya gune joste nokte kon samton dukane izuk sorwas keste market po yonsale tene yang Riglam ma gaspa jangche stene teve izuk ngai molam taben tene yang gawarimbo ches kutse yang ringchi kongyam po yang jalche se sova molam sing ne taben tene sangmala thukje tan jule my name is Samson Rolma. I'm from Ladakh and I'm from DPK.
Druk White Lotus. So it's my first time coming to South India, Mongkot, to learn Riglam. It is a very beautiful experience, I'd say. I would like to tell all my friends and brothers and sisters to please come here and experience these things, because Riglam is a very interesting subject. It helps us be active, because if you're in Ladakh, you're just going to ice skating and just wasting our time. But then here we learn something new, which is important for all. Riglam teaches us logical reasoning, which is important for all the subjects, not only for our brain. It is also important to Riglam is also an important aspect that will help us learn Buddhism. Buddhism is our main religion. So I think that to learn Buddhism we need Riglam, and Riglam is a kind of main aspect, and we should learn it. And I'd like to say that my experience was very beautiful. Our teachers are very kind. The wardens with us are good, and the food is very delicious. We never lacked anything, and I've always loved the experience. And I'd say that today, getting a jalka of His Holiness the 14th Dalai Lama was the most beautiful experience I've ever had. We had a chance to to perform our debate in front of him, which was very beautiful. We really loved the experience. Thank you so much for everyone who has contributed in this. I'd like to say thank you, and I'd like to tell all the other people to join these classes. It's very helpful, and that's all. Thank you to everyone. Thank you. Sheyan Tiringatu Debung Goman Tazangi Chere Nang, Debung Tashi Gomangi Samlo Kamzen ki Ladu Gindi Sumju Zamne, Gonsakem Gun Chimbo Chola Simjung Tenshu Derbil Shuyo Batang, Teigo Debung Tashi Gomangi Samlo Kamzen ki Geshi Tamju Chunzi Lagi Songduen Tu. Ngimila Tamchu Chunzin Sikio, Ade Samlo Goman, Tashi Goman Tatsang, Samlo Kamzeni, Ta Niche Jangur Buchi, Tajum, Angomani, Ane Kong. 안에 삼로 감생이 아 담보 송여를 되게 성장하서 다리 정거는 붙이라 네 삼로 감생경이 안에 담주 부야다 안르지 라 벌써 견디바 같이 시작했는데. 다른 가존데라 라트다 기신남 바처리 안에 지당 가족 감생나 지당 가족 저진 숨자 하지요 아 다들이 다 야슈니 라마다 안에 기신남 바처리 안된 자까지 안다 되지 ngazo tiri mi sumchu ngapchu la jiyor tiri changmun buchi kalo tanga samlo kamche inda za te sons las Mase Tiring Gagargi RSS Hindu Sobe Somi Kachig Ne Gyang Kuyu Kudun Dantel, Kanyi Cho Kuse Yurin Tembeche to Samti Le Jejar Shubatang, Sobe Ngune Kanyi Cho La Samti Chari Shitang, Konambi Chulugi Lagui Dabarshi Bushenang Yubare, Teigor Digasargo Bar RSS Sobe Somi Konam Dal Hindu Charwa, Geji Nangbe Henzo Gichigab Tungji Shumba Geshi Lama Suba Chumbe Lagi. 경고를 제가 줘야 조디 전부린 찔라 캬페 힌두 최소 전부 지어래 힌두 최소 전부 대응은 에만이다 롱롱만 보지니 실타 출루 참말로레 리스마지비 출루 참말로레 민세기 낭파다 힌두 튼데기 토는 전부는라 잠제당 시대 캬페 제약이 에마 아쇼 싱갈 수행지어래 포랑다 아니 경고를 무치 가두나제 대 캬페 나야라 시타기 살릴랍 전부 주어나래 대 된된다 아니 힌두 용석의 군이 다른 경우를 무치 공로 국조 배두한데 디기 참디다시 들리잖아 구제 잡에 땜바당 다른 두저 딜라 전부는 내다 디 대두한데 뺀 마시비 경우를 무치다고 지기 쇼네 도매 만원 앞에 마시비 강한 첨보리사 디 전부는 시대 용야 땅 튼대 용야 미세기 자가르기 송초업당 튼람 아니 오늘 벽이 나된 다가나진 관 날렌데 소규 아니 산하된 힌두 최소 디기디 아니 전부링라 시대 펠답당 잠재요야라 겸고림지 공바트야라 아주 상마 겸고림지 장당냠도 셉지 냠도 인생의 권한도 주야라 두수 중하래 만조이나야 페나 고만 캐수리 무치데 결지견의 렌조게 동지레 나이나 단다 히말린 추석에 저주제 먼저 단다 zemling 찔라 캬베니 추석 정부 15지월에 IBC 인터내셔널 부디스트 컨페레이션 디기가 지금 자외기 리부티 시기디 제나인 대 잡주제 권한다 냠도 제지 두수인 달랭원이 단에
Koranzuina Gabu Shivo Chungsu, Zodi, Kamunemuchi, Sunday, the Hindu Yonzogi Kuni Tusuchore, Tale Tusu, Talan Tanda Negab D Ringdilla, only turning Zambulin Samalope Massive Digitu, Kamunemuchi, Tumana tending Manzu Samaya, Malam Jagaya, Chamba and Sevetone, Sama Shide on that Yari Tilichi, Jebarete, and then when it was on Buchu, some two chena. Mixer Kalunasa. Mi se Tagi Jagading a Payu Dires, any Penganzo Pemasibidi, Shitagi, Narangi, Tayonamena, Payurang, Jen Dide, Indio and the Peg of Jones, to Canaso, Pen, Jesorchimbu Shivanaso. Tashidele, I'm Harshvardhan Umre, the former Additional Director General of the Government of India and Ministry of Finance. And we have come along with my friend Mr. Kiran Kumar. He is the Honorary Consul for Bulgaria. And the purpose of it is simple, like, an audience with His Holiness is one of a life moment. And that's why we are here. I call it as one of the best day in my life. I mean, I'm really blessed to meet His Holiness. Thank you so much for Harshi. I mean, he made it possible. I mean, it's my dream. Like for the last almost 2 decades, I'm dreaming of meeting His Holiness. Today, it's my dream come true. I mean, he is the person who is really spreading the peace, and he's a living legend, and he is. We cannot compare His Holiness Lamaji with any other person on the earth. I mean, he is, the way he is spreading the peace and the spreading the love is really. His contribution to this the world is that great. And in these times of wars and conflicts, increasing conflicts and wars, violence, I think the message of His Holiness is what is required for the world today, for peace. Thank you. 시제 대린 공사 겸기 첨부 초기 망제 슈기 대대 세계 미망 10개 점 요벌레 두